Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kador basnong soram, luai bat mauyong, hapo kajialam urang basnong, uba brel kriem. Kalapan keburam yau serdar jong kahima marbisu, uba star sing korba. Haka khatnyau terek mentau nailar arajar arpau, haka jialang kebala pelong haskul luai. Uba star sing korba ula syajet kumu serdar batmai, jong kahima marbisu, mentau snam arajar arpau. Haka negesngi kador basnong, kala airu ia kejingkerku kerdo ia uba star sing korba, ba undang la ban yai trei kambha, kumu kre nong sensar jong kahima marbisu. Bat kumjuru ba undang la ban wanra susu, yaki kampen roy hapo kahima borok kawai. Bat hakaju kapor kador basnong kakmilan tiru ba lengba kajing trai shitam jong u shen on sala ban pleno ya kayo thamai jong kahima marbisu ya ka ba on sasna hakasnong luai balak bat bomla bat kamut ni hab yang trai kamtam ha kabi sencha kada ha bai de sencha kada renta lada kano ka hima sibu lada kano ka hima kadon kam yo mong sencha lani kasnong kadon kam yo rong basnong kamut kata ka hima lani ka diskonsel ka ble kadon ka namar ba kawe kalong ba idon iput ibang ide bat but idon iput ibang ide bat te nakaling tungang sa aga tingko uskrat trisnom bat uskrat trisnom sa simki ya wede bat kanya bat ya katarik ya kapor bat ya katarik ru din sa penret na ko kahima te nakapat ya pise ki komite banda pilayo ya ta siti dan sa simki bat ba pinsa ko pat ya ki pat ba ro susnom bat yo pat jit no yo ro masno